provela popis stanovništva, govori se samo o procjenama. Dobro. Vama je poznato da je hrvatska vlada podnela tužbu protiv Srbije zbog navodnog genocida pred Međunarodnim sudom pravde. Poznato mi je. Da bi vam postavio sljedeće pitanje, ispričat ću vam jednu kratku istorijsku anegdotu. Negde krajem 1941. ili početkom 1942. godine američki predsjednik Roosevelt je sazvao u Washington najistaknutije političke predstavnike Srba i Hrvata. Od Srba tu je bio čuveni jedan od najvećih pesnika Jovan Dučić, a od Hrvata glavni je bio Juraj Krnjević, potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke i Mačekov prvi zamjenik. I povela se rasprava o ustaškim zločinima nad srpskim narodom, o čemu su stravične vesti već uveliko pristizali u Ameriku. Prisutni Hrvati su listom pokušali da negiraju te zločine i da ih pripisuju nemačkim ili italijanskim okupatorima. I onda je... Upravo završavam. Možemo što izvinite, časni sude. Tužilaštvo ulaže prigovor na to što gospodin Šešelj svedoči. Ukoliko ima pitanje za svedoka, treba jednostavno da ga postavi. Ovo je samo izgovor da on drži govor i to što na kraju doda neko pitanje, to je jedan sasvim neprimjeren postupak. Predsjedavajući sudije, u redu, ali pre nego što se postavi pitanje, neophodno je ustanoviti šta je temelj za pitanje. Dakle, on želi da postavi pitanje svedoku tako što će najpre preneti kako je tekao razgovor između gospodina Roosevelta, jednog Srbina i jednog Hrvata, pa to objašnjava svedoku. Izvolite, nastavite. I ekspertima se moraju postavljati malo složenija i komplikovanija pitanja, a ne najprostija pitanja kao svedocima bez osnovne škole. Gospođa Radić ipak ovdje nastupa kao ekspert. I na te pokušaje prikrivanja ustaških zločina i prebacivanja krivice na Nemce i Italijane, Jovan Vučić je izgovorio znamenitu rečenicu. Vi Hrvati ste najhrabriji narod na svijetu, ali ne po tome što se nikoga ne bojite. Vi Hrvati ste najhrabriji narod na svijetu po tome što se ničega ne stidite.